បាទគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រឿងខ្មោច TV ហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺ admin មានសេចក្ដីរឿងថ្មីមកទៀតហើយសម្រាប់ជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្ដីរឿងនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាកំហឹងខ្មោចប្រពន្ធបាទហេតុអីក៏ខ្ញុំដាក់ថាចំណងជើងកំហឹងខ្មោចប្រពន្ធដោយសាររឿងនេះគឺខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវជាចំណងជើងរៀបដល់មិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់បន្តិចបាទកុំឲ្យពេលមកដល់គ្នាស្ងល់ដោយសារចំណងជើងនេះផ្សេងតែរឿងសិនកុំឲ្យឆ្ងល់អញ្ចឹងណាខ្ញុំគាត់ប្រហឹបអាម៉ាត់ចេះហើយដោយសារតែរឿងនេះគឺមានមនុស្សពីរនាក់ដែលពន្ធពីរនាក់ឥឡូវសុំនិយាយទៅពន្ធទៅបាទដំបងឡើយគាត់គឺជាគូសង្សារនឹងគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់បាននុតទៅជាមួយនឹងគ្នាអស់រយៈពេល4-5 ឆ្នាំអីអញ្ចឹងណាបាទគាត់នៅជាមួយគ្នាយូរឆ្នាំអីអញ្ចឹងយើងនិយាយថាគាត់ជាអីប្រពន្ធដំងទៅកុំឲ្យថាពិបាកក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងណាពីប្រការគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវស្អីរឿងនេះយើងបង្ហើបតែត្រឹមនឹងសិនទេហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំអ្នកមើលផងហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចុងចូលទៅដល់ស្អីរឿងរបស់យើងស្អីរឿងរបស់យើងគឺជាតាមពីមនុស្សផងអ្នកជាមួយនឹងវិស័យម្នាក់តែគាត់រៀនចប់ទី12បាទគាត់ចូលទៅសាកលវិទ្យាល័យបាទហើយនិយាយថានិស្សិតឆ្នាំទី1ហ្នឹងហើយនិយាយថានិស្សិតឆ្នាំទី1ទៅហ្នឹងហើយហើយពួកគាត់ដំបូងឡើយគឺគាត់នៅរៀនជាមួយនឹងគ្នាជារឿងធម្មតាទេថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគាត់ស្គាល់គ្នាតាំងរយៈពេលថ្នាក់ទី10បាទពិសេសរឿងនេះបងប្អូនមហាយាឆ្ងល់ថាខ្ញុំបានមកពីណាអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានមកពីបងប្រុសម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមិនបាច់បង្ហើបឈ្មោះគាត់ទេឲ្យតែខ្ញុំសម្រាប់តែយើងយកតែម្ដងទៅភាសាគាត់អត់ចង់បញ្ចេញមុខមាត់ឬក៏បញ្ចេញឈ្មោះរបស់គាត់ទេហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់បានសួរអីច្រើនដែរខ្ញុំក៏បានសម្រាប់ទៅត្រឹមហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាឆ្ងល់ក៏ប្រេជួយខមមិនខាងក្រោមផងខ្ញុំនឹងជួយបកស្រាយជាមួយនឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយគឺសាច់រឿងនេះខ្ញុំក៏បានចូលទៅដល់សាច់រឿងតែម្ដងទៅខ្ញុំក៏អត់ចង់និយាយច្រើនដែរហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមคลิกមួយទៀតប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយនឹងបើកសញ្ញាកណ្ដឹងមកបាទតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំនឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជាខ្លាំងតែម្ដងហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតែលើកមកខាពេលវេលាយើងចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅបាទសាច់រឿងរបស់យើងគឺមិននិយាយដល់រយៈពេលពីប្រពន្ធគាត់នៅឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី1អញ្ចឹងណាបាទហើយជាដំបូងឡើយគឺពួកគាត់ស្គាល់គ្នាតាំងរយៈពេលថ្នាក់ទី11ហ្នឹងហើយទី10 11ហ្នឹងគាត់ស្គាល់គ្នាបាទក៏ហបអាគ្នាជាមួយគ្នាដូចជាមិត្តភក្តិជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាចុងក្រោយពួកគាត់ក៏បានស្គាល់គ្នាអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកនេះគាត់កាន់តែសិក្សាជាមួយនឹងគ្នាទៅហើយគាត់ក៏បានអានេះបានថាគាត់រៀនបណ្ដាលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាបណ្ដាលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការស្រឡាញ់របស់គាត់នេះមិនមែនស្រឡាញ់ជាលក្ខណៈថាមុខមូលអីប៉ុណ្ណាទេគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដោយចាប់ដៃគ្នាសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយនឹងមេរៀនបាទគាត់សិក្សាអានោះគេហៅនិយាយថាចាប់ដៃគ្នាបើប្រទេសព្រឹងថាចាប់ដៃគ្នារកស៊ីហ្នឹងហើយតែគូសង្សារម្នាក់នេះគាត់ចាប់ដៃគ្នាសិក្សាដើម្បីអនាគតបាទគាត់ចាប់ដៃគ្នាសិក្សាគាត់ពិភាក្សាជាមួយគ្នាគាត់រៀនជាមួយគ្នារយៈពេលតាំងពីថ្នាក់ទី11រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ឥឡូវយើងចូលថា2ឆ្នាំចុះគាត់រៀនជាមួយគ្នានឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នានឹងជារឿងធម្មតាយប់ឡើងអីចឹងទៅគាត់តែងតែនិយាយតែរកគ្នានិយាយរកគ្នាតិចតួចអីចឹងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីដែលគាត់និយាយគ្នាតកតងជាមួយនឹងគ្នានឹងយូរទៅគាត់ក៏ពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងក៏បានរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ពេលដែលគាត់រៀនចប់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រឡងជាប់ជារឿងធម្មតាដោយសារពួកគាត់ជាសិស្សពូកែគាត់ជាប់ឈ្មោះទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់ជាប់ឈ្មោះសិស្សពូកែហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានប្រឡងថ្នាក់ទី12ហ្នឹងជាប់ទាំងគូតែម្ដងបាទទាំងនិយាយទៅទាំងពីរអ្នកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រឡងជាប់ទី12ហើយពេលដែលគាត់ប្រឡងជាប់ទី12ហ្នឹងពួកគាត់ក៏បាននិយាយគ្នាគាត់ថាម្ដាយឲ្យរៀនតអត់តែម្ដាយបងឲ្យរៀនតមិនតែម្ដាយបងអត់សូវមានលុយទេពួកគាត់ទាំងពីរគាត់និយាយគ្នាត្រូវខាងនេះក៏អត់ខាងនោះក៏អត់អញ្ចឹងគាត់និយាយគ្នាត្រូវម្ដាយអូនឲ្យខ្លះម្ដាយបងឲ្យខ្លះពួកយើងចូលលុយគ្នាមកហើយយើងរៀនតពេលដែលយើងរៀនយើងអានេះបានថាពួកគាត់
hồ si khéo khác thứ ca này là thứ ca khéo máu áนั่นไงbây giờពួកគាត់ធ្វើការក្រៅម៉ោងខ្លះៗអីចឹងទៅពួកគាត់ក៏បានលុយចម្រៃខ្លះមកបីបងខ្លះបន្ទប់ជួលនឹងការចាយវាសពថ្ងៃហើយនឹងការរៀនរបស់គាត់ប៉ុន្តែការរៀនរបស់គាត់រយៈពេល1ឆ្នាំគឺបងរយៈពេលដូចជា1000ជាងប៉ុន្តែម្ដាយឪពុករបស់គាត់គឺគាត់ជាអ្នកបងឲ្យទេប៉ុន្តែការចាយវាសពថ្ងៃគឺពួកគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទេយ៉ាងធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះជួលតែមួយហើយពេលដែលគាត់នៅផ្ទះជួលតែមួយហ្នឹងពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងក៏បានធ្វើការងារអ្វីផ្សេងៗនេះចាធ្វើការក្រៅម៉ោងមកតុកខ្លួនអីអញ្ចឹងណាពេលដែលពួកគាត់រៀនចំធ្វើការហ្នឹងហើយមកពួកគាត់ពីមួយខែទៅមួយខែគាត់ក៏បានរៀនចេះរៀនគាត់ធ្វើការហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានចូលទៅផ្ទះជួលនៅជាមួយធម្មតាពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគាត់នៅជាមួយគ្នានៅផ្ទះជួលជាមួយគ្នាដូចជាប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងពួកគាត់អត់មានអីញ៉ៃច្រើនទេហ្នឹងហើយពួកគាត់នៅជាមួយគ្នាដូចជាប្តីប្រពន្ធធម្មតាអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកគាត់តែងតែតាក់ទងជាមួយគ្នានៅជាមួយនឹងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាពួកគាត់នៅជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងប្រហែលជាពួកគាត់គិតអីចឹងណាមិនខុសទេដូចជាមិនខុសជាពីព្រាមមិនได้គិតទេគេហៅថាសម្រាប់នៅជាមួយនឹងឆ្កប៉ុន្តែវាមិនដែរអត់ស៊ីស្កទេអញ្ចឹងទៅបងប្អូនយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ច្រើនទេរឿងចំណុចហ្នឹងបាទហើយយើងតាមមកថ្ងៃដូចយើងបន្តទៅមុខទៀតពេលដែលពួកគាត់នៅជាមួយគ្នានឹងរហូតបាទយើងចប់ឆ្នាំទី1ចូលនិស្សិតឆ្នាំទី1និស្សិតឆ្នាំទី2បាទពួកគាត់នៅតែនៅជាមួយគ្នាធម្មតាអញ្ចឹងហើយឈានចូលដល់និស្សិតឆ្នាំទី3បាទពេលបន្តគ្នានិស្សិតឆ្នាំទី3ហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានថ្ងៃមួយហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានមានទម្ងន់បាទខាងស្រីហើយនិយាយបានថាត្រូវជាប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានមានកូនហ្នឹងហើយដោយសារកន្លងមកគាត់តែងតែការពីចំណិចលេខឆ្នាំលេខអីអញ្ចឹងគាត់លេខឆ្នាំលេខអីហ្នឹងការពីចំណិចប៉ុន្តែទីចុងក្រោយពួកគាត់នៅតែមិនអាចទប់ឈ្នះឬក៏មិនអាចការពីជាប់ពួកគាត់ត្រូវមានកូនហើយពួកគាត់ដំបងហើយគាត់គិតថាខាងប្រុសគេនិយាយថាបណ្ដាញយកចេញទៅវាចប់រឿងអីពួកយើងអាចរៀនតបានអីបានដែរណាប៉ុន្តែខាងស្រីអានិយាយបានថាមនុស្សស្រីពេលដែលចាស់ចិត្តចាស់កំណត់ទៅពួកគាត់ពេលខ្លះការរៀនរបស់គាត់តែងតែលែងមិនទៅមានតែការគ្រួសារគាត់តែងតែគិតអញ្ចឹងណាពេលដែលពួកគាត់គិតច្រើនអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយគ្នានិយាយថាឥឡូវគិតមិនយើងទៅរៀនតឬក៏បញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងក្នុងការងារធ្វើឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយចំណែកម្នាក់ខាងស្រីហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយទៀតគាត់និយាយថាឥឡូវអត់មានអីធ្វើគិតច្រើនទេយើងត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សាទៅនេះយើងចាត់ដៃគ្នាមកស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមកូនអីចឹងណាពួកគាត់និយាយគ្នាលើអាចចាស់ទុំត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែពេលនេះលឺផងខាងប្រុសគាត់តែងតែគិតតែងតែនិយាយថាដោយសារអារម្មណ៍លឺផងគាត់នៅសុបាយគាត់អត់ទាន់ចង់មានគ្រួសារអីញ៉ៃទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏អាការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គ្រប់គ្រងមិនជាប់ហ្នឹងហើយដោយសារហេតុផលហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យខាងស្រីគាត់ពិបាកចិត្តជាខ្លាំងទៅបន្តណាពេលដែលពួកគាត់តាក់ទងជាមួយគ្នាដំបងគាត់និយាយគ្នាច្បាស់លាស់ណាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ជ្រុលឬក៏គាត់ដល់ថ្នាក់គាត់ឈានដល់ចំណុចមួយនេះបែកជាខាងប្រុសគាត់ចង់បែកចិត្តឬក៏គាត់លែងចង់គិតអ្វីទាំងអស់តែធ្វើឲ្យខាងស្រីរបស់យើងរងការសម្ពាធជាខ្លាំងដោយសារគាត់មិនសូវតែមិនដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេឬក៏គាត់គិតអ្វីយ៉ាងម៉េចទេគាត់និយាយដល់គាត់គិតអីមិនចេញទាំងអស់ដោយសារហេតុផលនេះហើយបានធ្វើឲ្យខាងស្រីយើងគាត់តែងតែមានចិត្តមួយគាត់ពិបាកក្នុងការទទួលយកឬក៏ពិបាកក្នុងការទទួលយកទង្វើរបស់ប្តីគាត់អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអីចឹងណាពេលហ្នឹងខាងស្រីហ្នឹងគាត់ក៏បានតែងតែណែនាំតែងតែបញ្យល់ជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់បែរជាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងតែងតែនិយាយថាមិនបាច់និយាយច្រើនទេពេលដែលប្រពន្ធនិយាយច្រើនណែនាំច្រើនទៅប្តីហ្នឹងក៏ស្អីកំហុសដាក់ឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងហើយក៏បានដើរចេញមកទេបាត់និយាយខាងក្រៅអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងការរៀនសូត្ររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតែតែខើយពីថ្ងៃទៅថ្ងៃតែខើយទៅរហូតដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងប្តីប្រពន្ធទាំងពីរហ្នឹងគាត់ក៏បានលេងបានរៀនទាំងអស់គ្នាទៅបាទចំណែកប្តីក៏បានដើរតែផឹកស៊ីប្រពន្ធក៏ធ្វើការដណ្ដើរមកផ្ទះបណ្ដោធ្វើបាយទឹកបាយសម្លអីធម្មតាតែទៅប្តីនេះដោយសារពួកគាត់ស្គាល់គ្នាយូរគាត់ស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាស្អីគាត់អាចដកចិត្តពីអ្នកគាត់បានដោយសារគាត់ស្រឡាញ់គាត់នៅឃើញថាពួកគាត់ដំបូងមកគាត់តែងតែយល់ពីច្រើនអញ្ចឹងណាមួយពួកគាត់តែងតែដោះស្រាយគ្នាប៉ុន្តែខាងស្រី
có tay cái cất thang ấy tập bị đa cho mình nghĩ khá có bài chỉ cần chẳng bài chỉ bài chắc đi có bài cầm nằm lên trong tôi score cho mình qua đây trắng này thứ voi khang sẽ dư nó có tôi cho chị khang ở ngày mùi nó ngay mà từng ngồi khang nhé bộ quát có bài này gì đi cho bạn nó bộ quát của bạn chụp từ ở khía khang phổ nó kia của bạn này gì tha lỡ chụp và chụp tơ quát trên họ xì còn tái kia bạn gì thay cái họ xí thì màu như gọi mình má đấy sao tập pin nó phải phổ khang phổ kia gì thay cái họ xí bắt chân tay đồng bắt cả giờ pin một khai tức khi một kèm đỏ rồi giờ pin một khai một kèm đón con của bạn gì này nó cũng qua đây chơi chơi chỗ trắng còn tay khang phổ nó cứ như gì bay mà đại hải còn tay em bị mình còn mà đọc cái nó cứ còn trong bò của nó là bao nhiêu tập pin đây bộ con gì vậy dùng mua khi nên mua sử dụng thông bộ con của bạn gì khi đòi tay sai bộ quát cứ chỉ trong cái nói cứ chạy lâu kia thằng ấy khang phổ nơi đây khang phổ khang xì nơi đây khang xì đi cái hai ta cầm hơn là bằng một sấy mùi cháo quạt kịch đặt chặt đặt chỉ khá lắm còn tay khang phổ là bà dương ba mình che trâu mình che rồi nó cứ khang phổ dương cứ tới bắt bom mình nhà đây chỉ sau này bọc đường dương thằng ấy hay pi đây nó pi ngày pi nó như thồn để nó khang phổ quát cổ bán chạy lời là đánh sáng chịu và tôi bỏ qua bà pi để chạy đây tay nơi về đi chụp bùi năng một tuần quát ở bàn tê ọt chết đó có bàn té từ đó vào đây té thà bong lại rồi mau con có bạn sau bằng bò xong tôi chỉ đây quật chỉ trao để mẹ có xong tôi chỉ khang nhưng xong tôi có đến có xong tôi trao này quật bò đây quật phong đi phong vào đây con người ta mình mau để đây là bỏ quán nó cứ ngu chỉ ngồi xe được tê ba từ hai con anh đọ luôn mau bàn tê để ta tôi còn mau con mình máu nè chất con trong mau con mình anh trong mau ban này cái xe con chốt chất chỉ mùi nhưng mà nè xảy nhưng ba từ hai chẳng có thứ gọi khang xảy được bao nhiêu nó miền câu pi khang tang đã ọt ở bụng cái nè xảy đến có ban cất xong sang chỉ kháng vừa ở bộ quạt nắng bà khang xảy những cốt của bạn kịch clay cốt của bạn sầm lọc luôn nó pe môi nâng cốt của bạn sầm lọc luôn nên mẹ sầm lọc luôn đôi tang đài cốt ơi lệp tham đi có cốt sầm lọc luôn đôi bạc ca vậy đấy cứ gọi lốt thì lượt kề là bà cọt bà kẻ chu là bà cọt anh chẳng bà kẻ chu là bà cọt nó cứ miếng cặp pua chỉ kháng cặp pua đập pi mét bà đập pi mét để nó bà ấy còn lốt mau tăng từ lưng nó đo bà cứ luôn tới cứ nó thọ kháng như thế để xa khang sẽ là bà dân con rong ca sòng piết chỉ kháng chẳng bằng gì ai gì ban tha ca sòng piết ai kịch bàn mình chỉ trong cái thứ khang sẽ là bao nhiêu nó có cái clay chỉ khang dù lúc đó cô à nó còn khang này tên phải một chữ từ ngọc kia mình cô này còn chủ này đấy đây xa có đã chất đã cái chiều mùi nhưng mà nụ này đã có sẵn lạnh cho bà lâu hơi tồn tại chỉ trong cái bài chiều mà nụ đã có sẵn lạnh chỉ khang nắng bán bóc bong quạt chào ban lên từ tôi squat quạt bài chắc mang này vậy tha đây một bốn mà mình squat như tam chặt tùng đằng lưới tạm sọc vào tạm vì đấy kia mình ai thôi tôi rồi chỉ cả bất tì để xa mình nên chặt tùng đằng lưới ở bây giờ mình chỉ trắng trên cổ quạt để xa còn chặt còn là còn đằng lưới đã buộc quạt kia có pi nhẹ anh trắng thứ ai khang sẽ là bao nhiêu nó mọc sáng cái để mình tránh mình đang tập thì bằng ngày ngày của bán cái đánh chóp chỉ phải bọc luôn này chẳng hai bạn chua mất của phun nó bỏ qua khoang một cái bên mà gì được ngọt thì bà hãy là ngay để cột phun nó bỏ qua slab đó nghe đây được bỏ qua nó cò còn mua mà mua cột phun này còn có từ tu lầm lắng thao phun qua slab đời xa bên lại trên đăng kia thì vậy to này các bạn lưu sọc xe từ đó cả rồi còn từ xa lưu thao phun nó bỏ còn được bây giờ kia cho còn té có từ chuyện so có ban slab sầm đấy được bỏ phun cò được bỏ quả nó kia nhiều khác mình ai cầm mới tí lưu chẳng chẳng như mình mày tự rồi thì chẳng cái thưa ai khang phổ nó bỏ dưới nó quát chất hà lại chỉ khang tiền bà cái xa như mà nu mà nè nó bị khang cái chui không từ chia nó bỏ quát chẳng tay bản thưa ai quán bật chặt đai chặt khang bằng phốt pin của nó bỏ quát ngày này một được bỏ quát slap nữa này có tụi tôi đồng năng đá vào tay quát mình mở thì còn mình mà mới thì bà chẳng hỏi gì trong cái đó mà thưa ai đã rồi lần được coi cầm hăng là bao một nó bỏ nó khăn trong khi trong đấy con ai chạy hơi cam ở đây là bỏ con bán tỷ thì sao con khăn chỉ khăn ở đây là bỏ con đang đá mình mới quật đưa con mình tới con quật
trong pin về ngay tên một ngay về mặt cái lóng bị hot đại thưa bon ở một con bò con hơi mà sạch như có ba mươi tua này nó nghe về là như được hình giấy sạch như là bò con có ba được tua giả sọc con bò con được thưa bon tam ở bên đây bằng tay vô tại sợ sọc tơ tê ở đang vô bình nhiên từ ban tê cái hao tha bình nhiên đại nơi cho ngạc thiết đại nơi cho còn hơn bà mình đưa đại xa slap tới bật nên mình chết cứ nơi cần lại người mình cần lại cứ nơi trắng đây là bà con bơ một mình cho mà thà p là bom ôn dương chỉ cho đại quát nơi cần lại là cái chua lắm bà một quát tay tại nơi cần lại nó pi mùi tháng tư mùi tháng cứ một quát từ tuôn đầm năng lư cần lại cái lư sùng lại chỉ cho bà sài hang đi coi sùng lại gì kia chỉ môi nằm ở đây đi coi chỉ môi nằm câu chè cho hoa trắng và dù đúng đó lư sùng lấy như vậy dù đúng hô hai bên năng tài mà đòn con bé sùng lấy nó cứ bộ con mình từ tuôn đang nằm nắng tha sùng lấy chia sùng lấy này na và có cái cứ như vậy stop kia mình bằng nè đây chỉ cho nó cái tay này như vậy cái ta không mau nè sẽ nó lon xả hơi trắng thì xa slap tới cứ slap ở bên câu nó còn tì ai bây đã lon nè cà chua chất năng ngắt bên mà từ ngọt ngay khác nè cà chua chất năng kia của bạn này vậy thao lưu sùng lên một bê con mà giúp pin ta mà nó cứ mình nghe này là đi được đi cứ nó bồng bê cô nương làm gì đúng tới lòng pin đang tạm rồi ai sùng lên một bê cô nó bạc ha nè mà pro bắn kia anh này vậy ba tha mà nuôi dương một bê cô này đi thom mà ná dưới đó sùng lên thom mà ná tạm rồi con tay này là ngọt kia kia đăng cái thả chia sẻ này là bà rất chỉ nè mình đa đăng thả một tôi được đăng mà nè sẽ slap cứ ở bên này đăng thả rồi sầm lệ nó cứ chia sầm lệ không máu tiền cứ đăng đi bắt chia mà đăng thả mà rồi bà con tay nè đã quặn nơi chân nó cứ quặn tôi được nâng bàn có thuốc đâu nằm nắng bạn quát đăng thả như chia sầm lệ không máu đi có chia sầm lệ được một bê câu bê khác có chê bê khác là chua bê khác có bằng bê câu tam nè đã nơi cho nên quạt này dây anh chắc là phải mất gì chẳng cái bạn thưa ơi thực hiện mùi ní vì cua khai bự chỉ khai được không ạ kia mua gần này này kia này kia chỉ cầm cua đập pi mét bàn tay mà đây chỉ phần màn trốn cái này bạn cái tôm chuối trà nó phải như tôm pi bị trốn cái này mà thằng ngọc này này vì mình cua phần màn thế cha chua cứ bị thương mình ăn cua mình đôi khẩn đầu ấy chơi chó cứ tiếp đại thì ta có bộ đặc biệt mà đi để sang nè sẽ như quạt lúa nó quạt lúa cùng dùng các bạn mong muốn khi tham mà nè sẽ là ngay là quạt slap để sang bạc cò bạc quạt bạc co sẽ xong cứ bạc co đây rồi hai p đặt nè nơi chân năng kia tôi đầm đăng thà mà nè sẽ slap anh trắng mà thay nè ta chua lên chân được ó cái này tay được khai không màu nè sẽ được đi khai kia tay là chua đây là bao quạt tay này gì vậy co bỏ coi về cho đây nó mò bom from này mỗi thứ ấy còn sau mà họ cả những quân chẳng để sai người ta một quân con tay thì cho khi tập đây có thì mình đã từ lỗ này ra thì mình tay quát từ tua ba phần lấy một khang thì mình tung không mọi như này tại mình tung môi nó cứ một trăm ca chú nó con mình chú oi ra thì được để sai còn là chú ca thì để sai vì mình sầm lấy một khang đi còn ai chú để sai cứ lần mình đẹp thì cửa con ta nè chẳng thấy ban cái lại mùi nắng bạn chặt ra chua quạt mình toàn em chua ở này là cái tầng quạt sụp chân nó tung mùi cần lại vì cái lọ phô đi dập về bằng màn nam còi một tiết bao ôm thì cho đóng con tay đang gì khác thà nơi tầng lưới lên rùng khai được cái dòng lên một tê câu bao ôm những trái cái con vậy ta miên này đấy bạn xử lý nó lên lưới con nơi mạng ngay còn mạng khai nó còn đai lưới xử lý gì thì còn cái thật là anh chơi chó này để đó thay mui nó phải mất gì từ đó thì biên bong ôm dương mình nè để coi một chuột kè chuột lừ bảo chặt kè chuột nó cứ tạm bài chỉ lên biên anh chơi chó này có ba nay nó chặt kè chuột nó thay vì muốn lọp biên là slap anh chẳng nó bàn tay là mình slap nó không kè chuột tê chẳng nó hay đập cái con vậy này nó cho đi máu mình lại khang để chua lắm con của ba mình kết ấy cho này con của ba được tôi squat của ba được tôi vô cả bật con gì thà không môi con đại khai con ta khai không môi chứ bà con nó ta khó chết ra một ban thôi bà
ហើយម្នាក់ជួលហ្នឹងគឺមានចំណាក់ណាស់គាត់អាយុវ័យ40ឆ្នាំជាងហើយតែគាត់ជួលហើយគាត់មករកស៊ីនៅខាងតំបន់មួយហើយតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំអត់អាចប្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថាជាតំបន់អីទេហ្នឹងហើយភាសាការរកស៊ីរបស់គេយើងអាចនិយាយទេខ្លាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការរកស៊ីរបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែសាច់រឿងទេបើសិនជាបងប្អូនយើងធ្លាប់ដឹងឬក៏ធ្លាប់ឮតែនិយាយដឹងថាកន្លែងជានៅកន្លែងណាហ្នឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថារកតែខ្មោចធ្វើឆ្នាំមិនបានផងបាទហើយដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងហើយម្ចាស់ផ្ទះជួលថាហ្នឹងហើយបើសិនជាបងមិនខ្លាចចឹងបងមិនត្រូវទេប៉ុន្តែគាត់និយាយតែលួងចិត្តខ្លួនឯងទេនៅពេលជប់មួយហ្នឹងពួកគាត់តាពេលដែលគាត់នៅម្នាក់ឯងបាទនៅម្នាក់ឯងពេលបិទភ្លើងល្ងឹតអីអញ្ចឹងណាគាត់តែមានអារម្មណ៍ព្រឺរួមព្រឺខ្លាចអញ្ចឹងណាហើយគេនិយាយគាត់ថាខ្មោចគាត់ទៅបាត់អីទៅបាត់ខ្មោចចាប់ជាតិអីអញ្ចឹងតាមពិតធៀបពិតគឺនៅគេនៅទាំងអស់គ្នាខ្មោចម្នាក់ស្រីនឹងគឺនៅប៉ុន្តែគាត់អាចនិយាយថាគាត់បាត់កំសោយកំហឹងពេលដែលមានម្នាក់ប្រុសហ្នឹងមកនៅជាមួយនឹងផ្ទប់មួយហ្នឹងហើយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគឺស្រដៀងជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្មោចនឹងទៀតបាទទៅជាតួរបស់យើងបាទមុខស្រដៀងគ្នាទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្មោចស្រីនឹងគាត់យល់ច្រឡំគាត់ក៏បានមកលងម្នាក់ប្រុសជាខ្លាំងគាត់និយាយស្ដីឲ្យយ៉ាងខ្លាំងធ្វើម្នាក់ប្រុសនឹងពេលខ្លះគាត់ខ្លាចក៏ខ្លាចគាត់ឆ្ងល់ក៏ឆ្ងល់ខាម្នាក់ស្រីហ្នឹងនេះគាត់មកខាគាត់អញ្ចឹងអីចឹងណាថាគាត់ហ្នឹងបត់គាត់ហ្នឹងមិនទទួលខុសត្រូវអីយ៉ាងអីចឹងធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងល់ថាចិត្តគាត់đangខ្លាចតែចិត្តមួយគាត់ឆ្ងល់ថាអីគាត់ត្រូវគាត់មិនទទួលស្គាល់ការប៉ັດអីទេគាត់មានបានធ្វើអីគេគាត់ទៅតែមនោហ្នឹងបាទដល់ពេលខែក្រោយមកហ្នឹងទៀតហ្នឹងដល់ថ្ងៃ2ថ្ងៃក្រោយគាត់ទៅបានទៅរោមផ្ទះចាស់ផ្ទះជួលក៏បានរ៉ែរ៉ាប់ប្រាប់ជាមួយរឿងទៅម្ចាស់ផ្ទះជួលហ្នឹងក៏បាននិយាយមកមកយ៉ាងខ្លីថាបងប្រហែលជាខ្មោចម្នាក់ផ្សេងហ្នឹងគាត់ច្រឡំជាមួយនឹងបងខាងជាប្រិយរបស់គេដោយសារមុខបងជាប្រិយរបស់គេដែរអញ្ចឹងហើយដល់ហើយបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាអីចុះបងឯងឃើញថាខ្មោចម្នាក់ផ្សេងលេងនៅអីលេងនៅតោះហើយគាត់ថាគាត់អត់ដឹងច្បាស់ដែរគាត់មិនមែនខ្មោចអីចឹងណាតែដល់ពេលបងប្រុសម្នាក់ជួលហ្នឹងគាត់និយាយទៀតគាត់និយាយថាបងឯងក៏ហត់នឹងអីចឹងណាចាស់ផ្ទះជួលហ្នឹងនិយាយមកម៉ាត់យ៉ាងខ្លីជាលើកចុងក្រោយមួយទៀតគាត់និយាយថាថ្ងៃគេបងឯងថាបងឯងហ្នឹងមិនខ្លាចខ្មោចទេអត់ខ្លាចខ្មោចទេអញ្ចឹងបងឯងមករករឿងខ្ញុំទៅអីអញ្ចឹងណាពួកគាត់និយាយរៀងកំ pl ែងបន្តិចនិយាយសាច់រឿងបន្តិចធ្វើឲ្យទស្សនវិជ្ជាមួយហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការទទួលយករបស់ពួកគាត់និយាយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលមួយហ្នឹងបងចាស់ជួលហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាឥឡូវបើប្រហែលនៅគាត់ដូរផ្ទះជួលឲ្យគាត់អត់យកថ្លៃផ្ទះជួលទេប៉ុន្តែគាត់រកផ្ទះជួលថ្មីឲ្យទៅនៅបាទឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងបន្ទប់ថ្មីអីអញ្ចឹងណាកន្លែងជួលថ្មីអញ្ចឹងទៅពេលដែលបងពួកហ្នឹងគាត់ទៅបាត់ថ្មីគាត់ទៅកន្លែងថ្មីហើយអញ្ចឹងទៅហើយខ្មោចអ្នកស្រីក៏បានតាមដែរប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះជួលគាត់ក៏បានឲ្យធូបរ៉ែរាប់រៀបរាប់ប្រាប់អីចេះចោះទៅបានធ្វើឲ្យប្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចម្នាក់ស្រីពូធំហ្នឹងគាត់បានដឹងច្បាស់គាត់ក៏បានលេងក៏កាយអីអញ្ចឹងណាហើយទីចុងក្រោយសាច់រឿងនេះគឺយើងបានចប់តែត្រឹមនេះគឺមិនមានអីច្រើនទៀតទេព្រមមកយើងទាំងអស់គ្នាអត់បានចប់ដល់ខាងស្រីគាត់បានទៅដល់ចាត់ជាតិអត់ឬក៏អីអត់ចឹងទេដោយសារបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានណែនាំជាមួយសាច់រឿងនេះគាត់ទទួលដំណឹងបានតែត្រឹមនេះដោយសារគាត់មិនដឹងទេថាសាច់រឿងនេះគឺដល់ណាដល់ណីហើយទីចុងក្រោយខ្ញុំហាយជាខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថាសាច់រឿងនេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមប្រាប់បន្តិចបាទសាច់រឿងនេះគឺខ្ញុំបានមកពីបងម្ចាស់ផ្ទះជួលឡើងតែម្ដងពេលដែលពួកគាត់ដូរតែជួលអីចេះចោលចឹងទៅពួកគាត់ក៏បានឡៃតាមណាអីណាអីញ៉ាំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយទៅមុនឡើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំនិយាយថាអត់ចង់និយាយច្រើនណាមិនថាចង់ក្រោយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំบอกថាឆ្ងល់បន្តិចបាទគឺនេះគឺបានមកពីបងម្ចាស់ផ្ទះជួលមួយហ្នឹងដែលគាត់ជួលជាម្ចាស់ផ្ទះជួលហើយគាត់និយាយថាគាត់មកគួរណាជួលអ្នកជួលផ្ទះបែបនេះបាទជាដំបងឡើយគាត់មិនអីទេប្រហែលខែឬមួយឆ្នាំដំបងគាត់ទូបានកម្រៃជាមួយនឹងអ្នកជួលធម្មតាប៉ុន្តែទីចុងក្រោយគឺគាត់បានទទួលដំណឹងចឹងបាទហើយគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាច្រើនខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់មួយម៉ាត់ចុងក្រោយខ្ញុំថាបងការរស់ស៊ីវាតែមានជួបទុកជួបលំបាកជួបការដោះស្រាយនានាយើងត្រូវតែជួបវាទៅយើងត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយវាទៅរឿងខ្លះយើងអាចផ្ទុកបានទេយើងអាចទ្រាំបានទេយើងត្រូវតែនិយាយយើងត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយវាភាសានេះគឺយើងរបស់យើងដែលយើងជាអ្នកសាហើយគេនិយាយថាយើងជាអ្នកសាគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះជួលហើយគេអ្នកជួលតែមានរឿងមានអីទៅគាត់ត្រូវតែជិះមុខដោះស្រាយទៅមកយើងទាំងអស់គ្នាទាំងហ្នឹងបាទ
ហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយត្រូវបងប្អូនជាទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយខមមិនខាងក្រោមផងហើយនឹង like និង share ផងហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅតាមនេះហើយមួយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ពេលមកជឿទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe channel YouTube ខ្មោច CV របស់ admin ផងហ្នឹងហើយបាទហើយ view ឥឡូវដូចយើងឡើងតិចតិចហើយបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាការសំណពររបស់ខ្ញុំនឹងឡើងទៅដល់គ្រប់ 1k ក្នុងមួយវីដេអូគឺ 1k ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងបំផុតពេលមកយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនប្រៀបផ្ទឹមមកទេនេះគឺជា channel របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទើបចាប់ផ្ដើម channel ទី1ពេលដែលខ្ញុំបាន view ទី2គឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទេពេលមកយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមនុស្សយើងគេនិយាយថាមាន1ស្កប់មាន10ស្កល់គេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយជួយខ្ញុំបានជួយគ្រប់តររបស់ channel របស់ខ្ញុំឬក៏ជួយគ្រប់គ្រងការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនយើងមានសាច់រឿងជាច្រើនកុំភ្លេចជួយណែនាំមកកាន់ខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំយកមកសម្ដែងជាជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាក្រោយៗដែលគាត់យកមកស្ដាប់និងសានលេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏មានអីនិយាយតែគឺខ្ញុំសូមបាយបាត់ជម្រាបលាទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាយបាយ